akariunga kaunti ya Tharaka Nithi auke nundu etete Tharaka Nithi atete kuriunga starete mutalie etete ndiunge kimaendeleo na kurugura mitaratara mwanya maendeleo kaunti ya Tharaka Nithi na kaunti ya Tharaka Nithi ni ichigo bia mbunge bithatu tabio Tharaka Chukegamba Ng'ombe na Mara no tigichigo atita kwibo barari bakwambiria kugwatu wasiwasi jaba Mara bakauga batikuigwa jaketete kwao ari antu ba Mara nejite kwenu aburende yerambi ari netete no mbere ma project iria akagitate akarugura roje rwa Kibunga Gakimiki water project ke roje ruri wodine Marimanti roje rwa county gavana Muthomi Njuki na Thiuruke ni arumono na ndine ndirwitete kuruguro akamberia ndotunya haroje roje goirwa county ne gitete imbia nyete kuthithia Njuki no arugura ari utena thina munene neje project yake ri kure duetendelea kama ari mjambe wetu ikili akamberia college ya KMTC ya Marimanti iyo ni Nywere Tharaka constituency akachoka amberia Huduma Center ala Kathwana iyo ni Chukegamba Ng'ombe constituency agachoka amberie obisi ya county commissioner ala Kathwana ni Chukegamba Ng'ombe constituency achoke amberie Huduma Center ya Mara inyo ire Mara constituency achoke amberie kinya arugore obisi chia NGCDF Mara nyachio yu Mara constituency achoke amberie police headquarters ya Mara Mara Kegangoro Mara constituency achoke anenkanerie atongerie mambo raja konenkaneria irrigation project itagwa Kirumi kia Monjare irrigation niyo ikanenkanerio ke contractor kenda amberia kuthithia infrastructure ya irrigation na kuma una ndaga achoka alonji kinya Kibugwa Health Center ire sibitari ire gwetwa Natasha Makena Memorial Outpatient Block nio kinywe Natasha Makena ikana karia gatutigire ka mubunge Chukegamba Ng'ombe Patrick Munene na rombete nya thirikari nene mutetheria gwaka kenda igitate umuririkana wengo arikanagwa nio na narombete mutetherie gwaka na inyo uge kanenkanira mbeca kurikana muninio rais Rigathi Gachagua na ari mathikone na uga iromba riu ria ejano ria atetha thirikari nene batetherie gwaka sibitari kana kinya gwaka no wing ya wing imwe ya sibitari gite yakwe Natasha Makena Memorial ithirwiri block outpatient na ndino kona outpatient block iu ya sibitari ire Kibugwa Health Center ijo project iria akagitate president wetu akagitate ejite kwamberia imwe gakwamberia ingi gakurugura ire thiri gakurugura umobure umudaura njo coffee bari karigira president imbe arudeta umobure ogo project ni cha abunge ile barudeta cha sija gavana na changavana yande despeta ugambuite ntubetu no kurwa no ambu akeja atenge kana no atenge nande nganga utenga mudaura atenga nganona nande na nya gintu kinge ngome akeja gutenga nya transformer jestima na menya yu baraugite last mile connectivity ira barekirite o constituency mbeca menya ni imwe ire kumia nyamwere kigitate mbeca iki ni kwa mogoti jara ti uthuranu no to finance bill iragitire atia negwire ne uma project ucio ndio kuigwa twitara ichi ya governor na chia jumbe gote project ya national government ire direct ire flagship project na miaka iri tunduira nyingi chia NGCDF na roga budget ilikuwa goduma orejimbake chiakina ya jumbe ba constituency ire lakini imwe bunge bare beja gwa kithirikari nene bakaromba ja NGCDF ja Huduma Center watu ikatembio te ja Huduma Center jere
kathwana ire ya chui gukurukira Karanja Kibicho none nkanirite bakija kuma ai no ni muthona njoguri county commissioner ofisi yake ngati njoki tawana njoki otaya ugie mwanga bumena akathwana benda me njoki akana project ici cio ire ukuona aja kwa cionthe ire nyingi kinya ire ciumite ki thirikari nene imujumbe acuite kana gavana acuite agakutha akeja nio bo flagship project ire ithithagua ithirikari inene guti inye mwere aja na miaka ni iri antu batharakanithi bena kanya ga kanene gakuria president biuria mbere ibambe bamucokerie nkatho no tumije president jathai gakuria ina ground itithuki muno na kirindi maruru je na mi ndiunge nonte akarea bwana nyomba jantane na ndi ni uruto wa gukara kiuragia no kejo tegera akwona Masai batuthithia maandamano na riungangite no na jasande agita no kanisene no thistani nyakuero oria ije kaitiuca muka muno tiga ire china aba Nairobi na tauni ingi lakini chia no thistani tiuca muka muno neteta mwanga Garissa lakini nywa gwita Garissa akiumara jenzi batiga bamuinero thuku mbuga ugate choka no kairi riu ringi no rwena yarari kwao na aria bometi na kumenya antu bakwao bakauga kinya kina rigi kimai kia mwene batemuria na ndi nukuona ari thiuruko tuiria turia mero thai atemikinya jana ndukeja gwitokethera antu ba Tharaka-Nithi Professor Kithure Kindiki aguchokwa kiri ministry ibaragwirirwa muno somba kwithirwa intelligence wera mwirire we Tharaka-Nithi bakugwirwa muno Kindiki aguchoka ni untu bo kwithirwa Tharaka-Nithi kuma nthi rombwa itathurirwo waziri Kindiki no ori waziri ombere kuthurwa kuma kaunti Tharaka-Nithi kuma nthi rombwa na riria barungikirwe andu ba Tharaka-Nithi barakira inya muno kwanza ri barera kwa banyiwe bakoria bari nyiya mukaiturira bari nyiwa turirana no ntu ibotegera bakona ruto akethirwe na giti akerwa atare gatigati gagukinenkanira Meru County na Tharaka-Nithi agategera kura ire cie Meru County na no cienda 2027 aone icho nyingi no ndukura akue milioni 1 na cia Tharaka-Nithi ti ukinye ngiri 300 agategera one we bara ba 809 kura kama nenkere baba bajathatu inyethero ibampendete bara bangi bo baunanira jathatu na ndugu abo iburare ona Kindiki aguchoku antu bagwirwa muno ba Tharaka-Nithi na ingwiti kikyo gitumietete na lakini bunge na bu na araritie kiatho riretete county Meru iria arete county Meru na county Tharaka-Nithi nyokurugura project na iria nyingi nyecho ciathithitwe ni ajumbe ou na gavana ou cha thirikari county na cha thirikari cha bunge gukurukira NGCDF lakini bara bauga tutena tutukuona project umba kurugura twejaje kanya na gucoka bure tarete mbeca no tuthirie to project tunganona itu kuigwa tumwe tu Huduma Center police headquarters na mbi yarakisho ngokenda president ona gintu etete kurugura bamwira weja to project turea tukethera twitu andoni nundu nya Meru County na mwarugura kinya into byarugurithi uru orire ari president bingi ukethera icukuru twire ja Mitungu Technical Training Institute ukerogete kulonchi yanga ICT lab ku andi ona president akelonchi gintu ICT lab karu mukamona computer inganona ukona no chine kira muno ndironere nyake launch substation cha stima ukoria yani president bugiba substation ya stima retete kulonchi na hale bo Masai rire akiomi buru akuwa Masai batena thina mai korwe mbio yumba inyo amwira murume kiorokire akerinya kwanza kire ge tum kire aja baba juru kure ngabana inachongele ile tunda karo wa mwira ngombe asenita ni rasiarire jotolo chikajao akuija ruiro nuntutinai kujera kintu kitha uene na ndira kini atongeria ba county Tharaka-Nithi kira tumbo baromba na bakamukira nonto injari iba mukapeti into bire bionde ugete akathithiria antu ba Tharaka-Nithi augete athurwo reo within the first 100 days baga change ndagase nithi itige gwitira ara uraga antu kwa wingi kuma Ruto akuthurwo miaka yeri iu intuku nkurukie 700 karite otongeriene kuma akuthurwa augete first 100 days agatwira gotara ntuku ure Murungu ataracia atwira gwa Murungu ntuku imwe ni mwe na ngiri ntuku ngiri
ntuko ke batwe ntuko ngiri ke batwe ya ntuko ke muru me haruto no atwere nywale operate na ntuko imwe ke murungu no man ke eni sabule ura murungu retemenyeka ntuko ngiri ke batwe ne ntuko imwe ke murungu na kinya ntuko imwe ke murungu ne ntuko ngiri ke ba nande atendo twere icho SI units ne standard yo tumira kutara ntuko yugana ko utwetetere augite ntuko ingana cia muntu ti cia murungu boja iri kwinto bibingi muno ugite dam itura kwarirwa dam ekibuka mini dam zingiri kathithua chukegamba ng'ombe na mara ini nino ntukinya dam ire ekibuka ya kwarea igeta rujo rura rwingi rwitete kwina mana ala bagaiti na ala ba Mombasa na coastal towns ira na kamba lakini ba badharakanithi nuntu mwijo jo dharakanithi batete kana rujo dam ruinga iro rwinami kuru tumba gwitia nande tunge to dam tunge to nini ni ngana gitete ate akinyiti barabara iri kuiri dharakanithi na ichi akwamire nyingi bakeria magutuni barabara ere nge gwita umira bome omponi uja kumira mwanka mukothima ere uja kumira kwa ng'ombe ithukangie karigara barabara ere nge gwita gwa ses yekana chiri kumira chikuru ithuki muno barabara ere nge kwa access uragite na side ya Tharaka bas eu ithukie kagitaburia na taumba gwikirwa rami na irita ki national park weja nange keria magutuni meanto mara kweka thone dikotas badia chuka kana nkubu ba connecting ande na keria magutuni eja mwankai interview bionde ibyo babwirite ende ibamberia na kumwiribwa ganuntu bakuthura kindiki bamukapetere au bamwiribwa gabate akareje ka kwejeka batena ndika batiko thurwa utekwegere au na te ari bwega mute akareja antu batena kambe to president mbere ambe uge kira botonete ibwega lakini bira tutonete ibyo bingi mawira na jaraja tingi twi maingi ukuga gwaitia na kindi kiguru tamure kinyere urareka yabangi ya kaita ka uhuru chuka kareni uita uhuru Kenyatta maidi na tathira mwankira na ndibi bionde bena kanyaga kugitata kumuria biuria bionde na wikia manto jao na ndirite igitara kuga atiri tumetenga mwaka jure amberia jo mweru this financial year na twire gitare na gukethora gukithithe gwa kenda tumba kuthingatia ndoriti nyaga cegua bwanyo mwererera twari no interview meru bwandaga cegue ni thiambira atwire engineer bona jeka engineer bakanya batekwerwa bwega ibaremete na uwe kinyitie bagachwa inya baome beje babere na atandaka ce uyo mba kuthithwa itenembe imamanto amwaka muthiru na ndija thai babwirite kwithora bakiuga progress irerio na bwambere matu murombe na akari orongo buru akai agweno namba wanwende akairia ntu ari akari orongo Mr. President will you stop lying ari akera ntu bauda na bere uma inyethero atithiria ka babere atithiria nontu jana ndire ari Meru County kwi mantu jamo atigire ugaja DCC wa Bogeta huyo atakuwa hapo wiki ijayo kinyana haru atori wiki ijayo ijaifika na wiki itaja wewe wiki ijayo wiki itaja andi tubwirite kugitata atie kwa rongo bwambere makari orongo na rite igitara manto ja kutenga budget ya mwaka jo nende kuthithwa jo mwaka jo mweru na uge igitare na kinage kethirwa gikithithagua igitare na kinage kethirwa kende igitare uri akinya gitikuthithwa tumba kugitata kuthingatia mambo ya kutenga hapana mtukufu lies waweke chini ena meari aere anto wetu uma wewe na mudhara njogu wewe bana huyu jamaa ananiambia niache talent yangu namna gani bana hadi na bana hiyo bana kanywa muro kaukawe ikoko mugita atia ikothine we nuntu ugeta wire antu kathithia gintu tithithia igitara kinyethro utathithia no uba gwita nyabo bekunda maruru kaunti Tharaka-nithi mwendete muno gwitekire antu bakwendete ubere mawira ne ubekere mawira ne uteingia bakunde maruru kinya ure barakwendete
bakumenere ariku bakumenere augo atumurombe jau na tongeria betu bwa mukira buru bali kwa mukira mwire ni butu mukira bali kusema ukweli mwire ni butu mukira abunge bo balatu abunge baisigo bio bidatu na abunge baisigo bio bidatu bubo alingire kinyambio bo alingire kinya finance bills yes ikeja kwithuru ibu kwenda thai kuthambe giriu tafadhali jukie ni mahitaji ya mwananchi bwire Ruto butukira no mwananchi ambirie kuumakira nandi bogo tubo kwejuka Sauru bwatueka Paulo bogo kinya Damascus bwagaruka nukuona nuntu muntu ule olinga yes ali mubunge ule Sauru bokeja kuubomba kuamba thaiji antu bakona muntu anga narayejukire Sauru narayere Paulo nunkwiro ikare kiombiuki nunkwiro Patrick munene ontuiga nunkwiro igitongo omurugara yes ire Sauru migarure ni tuike Paulo na igita irio ri na bugakira president na nya bu manya president eza bakambothithia nkire bana nene bagaja bukamba kwaraniria mbere kinya bwira bukauga hapana bunka kigethuru gintu kiwashite mwananchi ugo ri representative wa mwananchi thithi ate uri representative wa mwananchi thithi ate uga jau mwananchi akogeta bure akwenda kogeta kwirwa sawa nande gatuge bwa mwisho kwina